Abatura nibagira ngo urutindo urubabire nibambukiraho rukatwarwa amizi ngo kandi hati nibambukira habiti ekyo rukutamagara gabo mukabi okurugeraho abatura enjura kweru kuheza kugwa omwanya wo gugwijura amizi n'urutindo rukarutura ahitwa umwija urwaberwa konka amizi bwizire garusindika kunuya kashari hatenguka nakuriya hatenguka hatwarufuraho kake twarta harubaju kandi ubu kwijura itwe abarwambara ntinga kashari twineye misiri yitu mwene kutukuba tinjire turonda kukora bahatubura abebembezi bashikira hamwanya ugu okoreka abarukura kitongore cy'inguto ecyayunura embere y'abantu barukurabamo kandi bashaba kukwatanisa okureba ngo enshongeji yaterera ahana hejura ahinyemerere ombero byenjura ntaba guba buriyo mugera abantu bakubasa kwambuka kandi kunuya abamwe abanyarwampara nibashomera kashaka omashomera ga kashaka abandi abanyakashari nibashomera rwemiyenje zeho muronga kurenga twagendera standards ndujagambira abayinura bo kwa twarebera intindo ngo rwangoma abantu kubara kureba standard yibagenderaho ikikumesha nka weight uburemezo bwa moto ko bukorabaho Recho ngonzebwa orukure kitongore cy'inguto ahabwa burenge rw'izuba nagira ngo baza kubanza babara barebe sente z'urkwetengesa okuhezaho omurmogo so ekitulesere hano muno gukora assessment kumara kora assessment tukakora report yaitu tukarure sente zikwetagisa then tugaruke tuzihereze bakama baitu amakuru agagasha kwa Anita Atkunda.